Welcome to Badwam TV. Badwam Health Tips. So now what you more about the complications are high blood pressure, about hypertension. Yet it is a condition be brain and who so no at the same. Any common now what 5 minutes and check Fasidama endpoint from your party clinic. One mother woman tea and yet did you mediate a brown 2 year old quadia. Shadow so the endpoint from your party clinic every and so number one screen as the fact Nene won ailing combo and then so Akonya no abasa na what you Dr. Duboating at complications are a high blood pressure. Emo dog yamo akwaba the bibia boko de nyamia say complications a high blood pressure and say hypertension you can hypertension na a condition be your medal say you kasa high blood pressure na se kire ni say ahoden a ewo nipa mogya mu edi pushi nipa de se ni mogya afa wuntini nim akohonam bia na kwawa ba bia no se wo ahoden no ebro so ahoden no force no a because the other tia say say mogya betuma fa nipa de se ni wuntini mu a eje se akoma no apompe nti akoma na e pompe mogya na fa wuntini mu no e de ahoden bi na e de pompe ye beka na se force and tension I de famu na wo enti se ka normally no tan ahoden no anka de pompe no e na wo ba hospital ye de machine kekere wonsa sphygmomanometer kekere wonsa ye cheke ese ahoden no ye 120/80 that is wo de no ahoden no e na ye perfect measurement of ahoden a o se de fa wuntini nim e di pushi moja ne fa wuntini nim ye ka so obi anya high blood pressure na woni akrono ahoden no a edi pushi moja no afa ne ntini mu na ahoden no is elevated e was sorobroso and into once obi dia ye be abo 140/90 obi dia 100 150 or 160/100 obi dia kura timi kwa kodu bi abeze 210 yes and then ye be ka se wanya bibi ye be ka no say hypertensive emergency and then abo say mfa bebiri say nipa no ba hospital kra no a ye je no to at once ebia enti eno no kokodu saa no a na ede wahaw bi so ahonti ahoden no a ede pushi moja no tiru wuntini mu no saa ahoden no e wosoro e boro so a ene ne beka se wanya bibi e beka no say hypertension so na wohwemu a we ka hypertension no a sabi sitie ne say ene na mani pa bebre no a no sebi yade bebi akofa nipa yade betu nipa bebre so obi eni afira because of hypertension obi kidney ho atochema because of hypertension obi awu in fact na nsen kra de obi amenimu no a oni akono yeso wonyare hwe nye no oda ho de na yiri pie akọ program bi na wo se me kono makodress aba oba no so wo ba bi on so dress ye oba no papa ye friend na wonfi omu wura adam ho no a he's gone just like that and you can say a silent killer na mpe mebire no an obi ho na hypertension no e won so no wa amfa ni serious no na enkuno na so akofa ya de foforo bi e di abresa ni pada sani no eno na e be kan say wanya eno ne ka say the complications or how hypertension eye dey etimi e de e ba besue ni pada sani eti na wotwe nyina no enkomo a wo si enie no obi anya asona wontie no hunu sa hypertension no a ya fa ne simple eduro no a chase ye daso no a ye numa duro no enne wo behwe enne wo kọ HIV unity a in fact last week there was an article say omo da eduro no so kra ebo omo ho ban emma yade ne ntimi nko omo no eduro no komaja ebi mu kra nkonkwaje omo eduro no saa eno kra wonim se ebetima kunu no saa na hypertension obi da eduro no so obi wo hypertension bi na obi wo kra na won cheke kra na wa finance me obi anaza me ni bi obi so kra cheke kra no so a on hwese we na di yawo ade me hwese ade we na di yawo de na ba iti me hwe na matu sa yade na se na matwema atwe me ho afiri ho eno na mpem bebire no na akofa wo hawo e de aba beso yi end point to me party clinic yade bia hypertension ye stroke ya ye guso ye free scanning for ema fertility oba wo tima mu hawo obema wodonso an bema mu ye ne ya emu hyehye no wodonso an nso fita afi mu ba wodonso an tentem wa ya ase ya wo ya sa free scanning no utimi ba ya so ye ba bia e ba ba ya de bia ha wo bia so no
Bomodin so bit my friend on the Edin Como, Ewo, Amaiso 0244 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, Dr. Dubois say now what she more and comma ye dear no me for kan ho na ye hwe na ebi mu didi agro e ha dwen pa e beto so chena sa bri ya 5 minutes fasedama endpoint for me pate clinic o chen kwa ho den ho a e beto so